kwa gukuwa ugitiri mwena wa tigania ya irathiro niguo cungiririe komishona wa gitaro kia irathiro ria bururi atabanie mucemanio na atongoria kaunti ya Meru makiarĩrĩria mitaratara ya kugacirithia ugitiri mũhaka-inĩ wa Meru na Isiolo kumana na ngucanio cia mahiũ. Vile pia tumekubaliana ya kwamba kuna zile police stations ambazo zinahitaji kuongezwa askari, tutaongeza askari. Wamesema hiyo request yetu ya kurudishiwa KPR inafanyiwa processing na hivi karibuni tutaweza kupata hiyo KPR. Vile pia tumeangalia zile stations ambazo hazina magari, tutatafuta magari. Achoki augeta kuongererwo kwa thigari cia mũhohio nemwe ya mitaratara ĩrĩa matabanĩtie gwethana na arĩa makoretwo makĩhithũkĩra aikari atigania na kũiya mahiũ mao gũkũ makĩmagera ngero. Naenda kukutana na machief na wale security teams wale wanafanya kwa hiyo sehemu ili tuweze kuangalia shida iko wapi na jinsi ambavyo tunaweza kuweka amani ya kudumu katika hiyo sehemu. Na ndio tukasema sisi kama wabunge hatutanyamaza tena, lazima tuhusishwe mambo ya usalama. We have held a meeting discussing matter to do with this issue of security, and we have come up with resolutions and conclusions. Andũ atano ũmwe wao arĩa abithaa wa borithi nĩ marĩkĩtie kũragwo ngucanio-inĩ icio cia mahiũ, arĩithia makĩũrio metheme kũingĩria mahiũ mao kaunti ya Meru amu watho wa kũgiria mahiũ kuma kaunti iria irigainie na Meru ũrĩ oho. We issued a total ban for camels, cows, sheep and other animals not to come into Meru from the neighboring counties. Ngamia zikiingia kimakosa zishikwe zipelekwe kwa police station, lakini ile tabia ya kukata ngamia hiyo pengine ndio inachangia haya maneno. Au majambasi wanakuja wakifuata wanyama na wanakuja wanaingia pale kupiga watu pale kwa maduka pia. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.